A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dzul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yahruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sa'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhat thaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma suwadum min nar. Wa nuhasun fala tantasiron. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa idzan
Qatis sama'u fakanat wardatan kaddihan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun Yatufuna bainaha wa baina hamimin an Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Waliman khafa maqama rabbihi jannatan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Zawata afnan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fihima aynani tajriyan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fihima min kulli fakihatin zawjan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Muttaqi'ina ala Ulangi Muttaqi'ina ala furusim inuha min istabraq Ulangi muttaqi'ina 2, 3 Muttaqi'ina ala furusim inuha min istabraq Wajanal jannataini dan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fihinna Ulangi gunai Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Madanem ndekno pajakno ora pas Kaan 2, 3 Ka'annahunnal yakutu wal marjan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Wa min dunihima jannatan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Mudhammatan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fihima aynani naddohatan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Latihan maca sing suwe lah ya 2, 3 Fihima fakihatu wa nahlu wa rumman Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fihinna Ulangi gunai Fihinna khairatun hisan Fabi ayyi ala'i rabbikuma
rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil hiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala ulangi. Rofin 2 2 3. Muttaqiina ala rofin hudri wa abqariyin hisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Bersama-sama. Shadaqallahul azim. Maca Al-Qur'an kuwi tenanan iki. Maca Al-Qur'an kuwi nek ora ana dipeksone angel dikongkon lancar. Lancar iki ngomong lancare lho, padahal jame urung ngomong lancar. Ngomong bener wae dhisik. Yo. Begini aku pernah nih mbah perkara pernah membaca surat Yasin enggak terhitung. Mbah lihat seneng-senenge mbah piye lho itu. Oh, kan bener. Nah, kesimpulannya ini dari situ nanti akan tumbuh baca lancar. Orang ngono walaupun kowe wis sifaul jinan katam, tajwid roh kabeh, tapi nek ora biasa maca Al-Qur'an ora iso lancar. Akeh wong iso maca Al-Qur'an tapi ora iso lancar. Kabeh belajar, tapi iki memang bener-bener kudu ditenani ngono lho itu. Beda mek maca undang-undang, paling dipelajari kan titik komane, intonasi nek cara bahasa Indonesia. Tapi nek maca Al-Qur'an kan enggak ana kok idah. Paling ngene sik ya. Roh nek ngono ora mlebu. Ngaji tetep ngaji kok. Sampai sik. Iki dilebokno. Ala-ala dibuka. Ora apa-apa sedih lu kok. Wis tak ndari ngono kok. Nah. Wis sampean ndek rene. Kowe kene, Mas Tira ketok ora apa-apa men bantu bantu peran. Aku ora meneng wae ya. Nyong. Nah, ida paling untuk 5 untuk 6 pitu kok Aku tok pitu tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa fi sittatin saumbika an majmu'iha fi bayani eling ada hasil ilmu angin perkara bakal tak ceritakake kumpule kanthi pertelo dukain wa hirsin wa tibarin wa bulqatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani rupane limpat lupa sabar ana sangune tapi ulange guru lan sing suwe mangsane anil mar illa tasal wasal al qarinihi fa innal qarina bil muqarini yakatadi sotakon sangka wong siji takono kancane krana satemene kanca manut kang ngancani
fa in kana dasyaril wajani bahu sur'atan fa in kana da khairin fa qarihu tatatin yen ana kanca ala lakune dadono yen ana kanca bagus ing dalda kanca nono ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi ngaji ya karana ilmu mahesi ing ahline lan uga kelan dadi tandha tingkah pinuji wa kun mustafidan kulla yaumi ziyadatan minal ilmi wasfahfil buhuri fawaidi ana ngalam paedah saben dina ing tambah saka ilmu lan nglangi segarane paedah tafakon fa innal fiha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qaidi ngaji fike karana ngunggulke lan nuduhke maring bagus lan wedi Allah luwe jejeke wal ilmul hadil illa sananil huda wal hisnu yunji min jami'i sadaiti ilmu fikih kang nuduhke dalane pituduh ya benteng kang ngamet keseke pekewo fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyadun ala syaitani min alfi apidi wong alim fikih siji tur kang ngedoi haram luwe abot timbang api sewu monggo saeton fasadu kapirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun gedene kerusakan wong alim dak nglakoni luwe gede timbang iku wong bodoh nglakoni Huma fitnatun fil alamina adimatun liman fihi ma fitinihi ya tamasyakun karone iku agung-agunge fitnah donya tumrap wong kang tetanggan perkara agama Samannaita antum si fakiha munadiron Bigairi anain wa jununu fununu Siro kepengen dadi ngalim fikih kang wecon Ro tanpa kangelan edan iku warna-warna Walaisa sabul maliduna masakkotin tahammalu hafal ilmu kaifa yakunu Ana ta golek arta ora kanthi kangelan dening ilmu kaya apa hasil dak kangelan ida tamma aqlul mar'i kalla alamu wa aikin bihukil mar'i ingkana muksiron nalika sempurna akal ikide guna melan nyatano kompromi wong yen akeh guneme yamutul fatamin asrotim lisanihi walaisa yamutul mar'u min asrotir rijli matine wong sebab kepleset lisane ora kok matine sebab kepleset sikile fa asratuhu min fi tarmi biroksihi wa asratuhu birrijli tarmi alal mahli
dene mlesete lisan nekake mbalang endas, dene mlesete sikil suwe-suwe bisa waras. Al-Fatihah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiyud du'a.